Bunge ya Mwenende kauntini ya Kitui ni atola muti amwe ma atongo kauntini isu kwa kulicha uteti maunduni ma maendeo mainena nandiki ma mauvo atongo ina amemba ma mbunge ni mawetakana thina wa utavi wa kithangathi withitwevo kuma tene atongo imakilitie indi meyumililie oyu na kuoneka tame utetea NND nundu usakwani we vakuve. Onesmus Chalo nilivota witu kuma Kitui. Bunge ya Mwenende Kitui ni atula muti atongo ima Kitui kwa kila mawetakana mithukuma wa mo na wendi wa kisiasa mainena nandiki mamovo yulua mbusi na utavi wa kithangathi wa Kitui ni mawetakana kumevinda ya tene la mambisi kumya wetano kuya atongo ino kana matetheswe kusovya mbusi sia Kitui atongo ni mavindisie na imewete vindani kivindi chochende na kuthela cho atongo ni umeyumilia na kunene utavi wa kithangathi bala maomenda masioke NND sione siandwa na kumandho sungyo wa ondo utavi wa kithangathi utaona kuolo mewetakana wetonya kuthelela atongo menanisia yolo mateo konya Mwenende sione siandwani nituonie kelele mwingi muno kuhusu utavi wa kithangathi katika kaunti yetu ya Kitui na tabunge ya Mwenende itwithire kuthatuita media miaka 3 ndelu tukathi mbusi cia Kitui tukanena nisia ukui wa kithangathi yaende katika mbusi ni situ na tuyao na mutongo yonomwe gukwata mbunge ya Mwenende kwoko akase kithangathi ni kiungame miaka 3 ina thelile itukulia Senator Kiwambua anatwaba ibinde kithangathi kina kuawa utuko na muthenya ila twachia lya mwako mo na nusu nyo wasia wake wokila na yulu nikenda asino kutetea mali ya account ya Kitui yo please kana nyo watwaisie mtu asakoie na oversight yitu ubusini wa Senate atongo yani mombola kana ni undu wa kusenya kuona atongo imeithi ukeisio ni mayatha na kweto songyo wa kutoa ilu watavi wa kithangathi wa Kitui ende miaka mbetu mayaha na nyandalili kana mongamo kuhusu utavi wa kithangathi na kwa woni wa meiwete tambia yeu ni ya kisiasa kia tunenge bindeseo ni na mwo mbeni ni kukulia kwa ndaya sionthe ukaba katika assembly yitu na uthe kila ward na MC ya wabo ukaba ya be Mwenende tukwata ni vyonse ona mbunge methe webo ona women rep patone ona agenethe webo nikana tunene na wasio mwe tusovye nibangilio misio nundu ona ngama na malombe akuka kuma nibakandika ngaba nangi ona momoke methe nibangilio misio ya kithangathi na ya kutoa na ya kuteja Mwenende wa Kitui County bunge ini athingililo songe okakwatikana kwisirwa nena nyawi uthini kati wa atongo ina NND miwetakana ngwatanio yo miwetakana ngwatana Mwenende ni osonge wa woka ikithia mali ya Mwenende Kitui ni ongamwa kwa theu na kwete uniko kwi Mwenende na nikana ona wani withi we mwingi wa kithangathini kana mugirano mwingi kana ona andu kumenana withi ni wathela mbusi situ cia account ya Kitui sio ni nthuku ndo batonekana na ndongo icio nthe cia kwatikana tafadhali cia kwata na moko monthe ni kuikitangira na kithangathi neketha ina solution lakini twataka kukuhusia tawasi wa Mwenende no mutongo iwa moko nena Kitui bishonano ya njia ena Televota Blingwa Movo kuma Kitui ni Onesmus Chalo kithangathi kwa mbusi